of how we are for when it comes to our own political parties. Seng National People's Party mentakasngi kelanang Kleinbor. Kamtam hakathain Khasi Jaintia Hills. Hakabai MDC na umsnyang ikong Magdalene Saukmi. Menteri barem ubalong ru unang yalam Seng Congress Martin M. Dango. Badu MDC barem na langren constituency uba mansta di nongrem. Kilapnya so bat Seng hine kasngi. Lapriang sungbahaye ki du National President ke NPP ubalong ru Menteri rangba ke Jalau Konrad ki Sangma. Usimbut Menteri rangba ubalong ru Vice President Seng. Uba Preston Tensong bat State Unit President uba WR Karluki. Lambat kiway ha kajingilang belalong ha ka office kam jong Seng. Habakren ha kini kajingilang Menteri rangba da ka bapriang sungbahaye kini ki laingut ki dukhat sa Seng. Uloong ba Seng NPP katmu bantre na ka bentaki nong song ka Jala. Bat kanihi kan sa aibor ki banpoy siya katong. Hakaway kalyang usimbut Menteri rangba ka Jala uba Preston Tensong.